be a message to the world. That is, and ne be a message and pay making. And into a brebi a woman, dako. Ye be bodin. Ye be kan ho asem. Na ne ye betena na mo aye. Si ya mumu bebre mu didi nkomo ofie. Abrantie de adwuma no ye pa wo ka no kro. Sa na tie. Obra me bono adane message na mu didi nkomo ofie. Mo ka wo adwuma, mo ka wo masori afuomu.com, kamu.com, baabi a mo obia.com. Sa na tie. Se me betena ha nso na me baba beye koko wura so asimi mo ache wa che wura no wo junction ho no so me manache eno nso so it is a message mu ofi a mo beka na brante we de oba wura fo nkwa no cheche awom kakra obedie nti. That message can never be inspiring. Me nana ya akuma na kan asem bi kire me abrewa ya akuma obe ye bi me ya se we wantena se andrew sabre nka one day nka me mo ma dress na wa ba betena henkan ha na nka obi ehu ya akuma me na ya akuma na ne ho ofe keke no ya abrewa but still na ne ho ofe tintin gram sa ahofe de ne ofa ne kwa na wotutu ne ntoma na obobọ kakra bi na odi gu na battery a wo chenjeje yere ya akuma man kwanadu ba bia wo bia rade nkan ho no mfa okra nsi tie ya akuma sem o ka kire me ne se kona wakone yeden a wo beba ba no a wo beba na emienu ebetimi aba ne se eye papa ne de wo beba ana se ebone ne de wo beba ba ne de wo yeden wo beba eni ti se ye ka se ko kurom na wo se me nkwa papa amfo wa nkwa abone de wo beko eye den ya wudi ne de ye bebo na se ye bone papa se ye bone bone no eto jewara obra be na wo bo e de ama ewiase aka ho asem obra no a wo bo no be ma ewiase ani age no ma ka se maami asoma esi be ye bi papa asoma esi be ye bi abranti asoma esi be ye bi odi ayenkan be ye bi asoma esi be ye bi obintin be ye bi eni ntimum yensua bibi mfrim ana ye beka se ade mo anhu ne to asoma esi mo anhu ne to obintin munsua bibi mfrim na bia ntomo. Your life is a message to the world. Make sure it is so inspiring. Make sure the life you are living without chinti. Therefore, trodi anaye kan boni mu. Bani de ye den ya wo beba. Papa amfo ama boni de wo beba. Na ba wo ba no, o ba ne sen. Without chinti. Ofre me obo ba ofori amamfo. Momi ya mobra pa na dachi ya sankwan pa. Mado ase. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Kimpaluta senge kimpaluta ye ouch me didn't na bayasido nanka me dedeka ya kwa min got me ya pamemba pressure kwana me damenda me didn't na bayasido. They spit on my face, they block our way, so yo. Na me na shira, na shiwo. Me say what you mami ya, me say me jema o. Na me na shira, na shiwo. Me say what you mami ya, me say me jema o. Me didn't na buy a cigar. I'm in Fancha. Don't you want to know what I'm saying? But to me, I'm tougher than a batcha. When I'm out there, my fashion. And then I'm from Ramesh. I'm on your man, baby. I'm a through your see you and then. Yamina Shira, the Ubon Crata was so brassy because in a fee, I didn't know the amount come on him. I was saying, so said Simami Nubia or MP no. Ya be born ne am wet me etie bi. De ya said that could delay mu ato aba man wa ye friend onu nyamfo no. Tie de o ka kire wo man no e. Omo ye afiri mu ho no. Obi de ne nsaka. Obi de ne nsaka. Obi de ne nsaka.
Okay, enti yɛhwɛ sɛ nsa bɛsan ka na wo honorable na wakɔto aba ama no a wo se ɔmra me tu galamsey so sa no ɔse NDC for deɛ kra deɛ na kyɛn nti ɔmo deɛ ɔmo kra de si kakra bi na ɔmo tu adie ɔmo tu kakra bi na adidie na ɔmo tu kakra bi adidie ne Ghana for wani abre mo ho anɔpɛ yi ɔbɔ bani abre saa sɛ NDC for abre so ɔmo sɛ nsuo ni paa o ɔso ɔmo sɛ nsuo ni paa ɔmo deɛ kra deɛ sɛ nsuo no ɔmo di ho agorɔ ODI electronics sɛ menka nkyerɛ so wɔde TV ne de aba nsɛm a yɛ keka yɛ na ɔmo keka bi TV so ɛne tu wɔ TV na wankasa wode wani kuro twa wusi ahwene santem wobɛhunu sɛ honorable paa a wɔka saa asɛm yi nsɛm a na efifirifiri wɔ manum tɔ fam no bisa sɛ nti we mu ne honorable for no yɛse an wɔn ne ɛkɔto aba ma wɔn gye salary akɛseɛ no wɔn na ODI electronics sɛ TV no sɛ unya bia enkomo na ɔmo di ni nyina wankasa obetumi ehu bi wodi wani behunu bi enye obi na eba ebekotie no abeka akyerɛ wo air conditioner no nso saa fridge deep freezer washing machine rice cooker blender microwave kettle ɛne na ɛka ho yɛse yɛka da agye bɛbɔ yɛmedɔfo wankasa kɔ ODI electronics odi media network na ma wonsan konko ka bi akyem dan ha ɔne MTTD ɛyɛ Ghana police ɛyi no ɛne di ɛne mhwɛ wɔ nkwantanum Yemfre Bene was 0539-500514. 0539-500514. O fresh number we are Bene Bejo so. Na finch share or no etumiaka. Se usika no enson ya. O kwa ubeko tie e bo no wetu ya fa na fa no wetu ya ne kakra na fi wona wo kro no. Me pa cho yen konko ye ne sa na mo ayen. Wo honorable ne voice na ye ready. Ntie wo honorable no. Sit down and listen. And I'm very happy when the minority leader challenges us. That we will debate this matter and the culprit will be mentioned. In fact, we are ready to debate now. If we are to look and investigate both sides of the house, you have had the opportunity to rule this country before. I can tell you, you polluted the water more than us. You polluted the water more than us. So let's get matters straight. Okay, so we will get matters straight here as well. Adimpa, Maakye. Bibi aboko die. No ba dia da roma. Na bibi aboko na so e. Nyame adome nso me ho ye pa. De jana se. Sure. Ahoden wo ho nti. Honorable say we should get matters straight. Nti de yake bia na wo se yetimi nya ne straight. Oh, okay. And some ado agiri mrahye bedwani a Ghana fo ahye da ko delay mu ato aba ma no. Na wa go through ranks na menne. Wa baba be ye majority chief whip. Ewo me mrahye bedwafie the Republic of Ghana enye position ketwa. And what say NDC for be say nsuo ne chen wo mo. Nti yeta ka say galamsey no Jubilee House of bebre no anim hu bia. Na je so abegye atum o. Sisi wagye atum say ya wagye atum say omo ye bi. Omo ye bi ba to omo no omo anhye da anya ne kesa. Nsuo ne sa. Ti isi omo agye atum. Okay. Say omo ye bi. Afia Maakye. Ya jopen. Na umpu boko de. Boko na so e. Obi ase na so ba ya. Wow, so ba be ko atia no. Isi aso atia sim. Openi ya na okay dia no. Ya jopen. Openi. Ya jopen. Hey, ya radi yakopon. Enu amekota de na midiri ho no ma. Hey, Yehovah eh. Ha muzuni. Ba cho o hwe papa na ba o hwe no. Na me say clash. Wa ujira we ne mimienu. Wa na e wose e friend papa. Aha. Adana mo yesa. O si papa na ba. And o so mo hwe no. Oja ntana hwe papa yi. Na me say papa say. So di you die na dia ma. Oh, dey papa dey o ka yesa na. Be bia fra me say papa. E di die na ma o be ma bia papa. Eja. But no. Enche se bia o ya akora. Say dey ka say din bi o no ma dey. Agwa. Ya jada moyi. Say na no si din bi o no ma. O de to ho so ya jada nya yi. Sunday. O dey bi but say opani ni nyina no ye obuo. Yeah, sure. Kasa. Oh, papa na ba, oh, opani na ba. Pano. Yeah. But say o hwe emema kra say. Emema ne mema. Ye frefre ho e chairman boss, e bossu. Unia, sa ne man no.
minim sɛ ne ma mo frɛ mo ho sister mo de ne sister e ba me ma de chairman boss unia ene saa ne ma no ha nti opani papa anyway ni nyina ye eni die a ode ma wo anyways eti eja enra opani na je papa na tum Mia. Oh yeah, because me taka bi. Me say oh mommy. Me de ma me ta from ma. Ti. Any mommy. Mommy. Ma me ta from mommy. Yeah. Any oba pa. Oba pa. Oba tadi. Oba pa no. O say. Oba pa sadi. That it here. Na oba pa, mommy, ma. Mommy. And a ma. Auntie. Na aye come. Na eja ye de yen tu bibi soro. Ye kwoti ya onimonyamfo Franka no dom prese. Galamse na ndra no memani abre ho ameka ho asem no. Yenkia no ntum kura na NDC fo kura no se dodo chen wo mo. Chese omunya madinso omu be fight ya. Sa ka se wote na awurade anso okumamu a. Asoma abekam. Na wano ya kwakopa. Na se okodidi atem. But nsem bi won ma wuti ni se ya. Ubisa ho nsem bebre se a. Na se nim se NDC fo no mutu galamse. Omu kra do ma gia tu. Ni nim se NDC fo mu se ye nsuo. Enti na Ghana fo mfie nwotwe etwa mu no. Ye koto abadi ti a won. Ese momo de mo ye hanbofo na na adokra mpo be share ye bo. So de ne presidency ne wo to so. Ene se yate. Na unso ba ya uzi de bi we mo ye nuanom. But mo kwa de mo be se nsuo ne chen ye. Wow. Almost beto aso. Eh radio. O my own we how back. Yes, o mo kwa de mo nyanse no kra nwi. Ya my ye wo asam so ya said what kind and no power say repeat here. Yes, what means asam no beka. Yeah, no, see we should get it straight. Papa we ankasa no. E say ya shada kwan ho abisa. Owura Franka no adan. Because answer the ajeje no anu o she. And 70 bi a okeka no no see opa enkwashipo na na nyo no a. Sa. Da bi okay no ya bra na champon a. Kwase poni e champon. Omo mienu no. Omo ya yentafo. And then how MPP for BB. Say you polluted the water more than us. We are some was a worker. Amodiya campaign. But yeah, but ka so mo no mutu galam say no mo say ye boa. Yeah. Site o mo say that say kwakọ bra so mo boa. Community mining. Community mining is almost strategy no. They say galam say no ma shada dan community mining. O ma pebro for the ato so. Yeah, be bo ministers mienu din. Say o mutu galam say ni bi. Minister nsiwo nipa no so nsiwo no onsiwo no oh minister yes who to galam say wase udin siwo no also me dey mean nsiwo no asomonko ada na unsiwo no also mean nsiwo no obani musuo nko mean nsiwo obajeje ba ko ana wankasa wunua beji ato me say mo so kwam gusu am politu nsuo no enye o na za ya ka dey say community mining ni twi ye dey community mining say dey importem ayi tuo aya galam say translation ya importem efom egudi ayi tuo ne kwa papa so ekwan papa na de kwa papa na be so ekwa papa grafone kwa papa bi na ho community mining there be say community mining no and illegal mining before a community mining ye beji atumu no na je say wo abodi nkrata me ba cho ya de battery ya de free brofo battery okay inti community mining ye tu galam say ni say utu form agudi a wanfa kwampa so but community mining ne de eno no yama wo krata atumi nkrata say ubetimi etu form agudi kwampa so enti kwan papa no mienu no ene de hene kwan papa no mienu ni say we mo de no ya seda momumfidie a wo mo di tu
you know asase no omo nse nsuo chakachaka omo ntuni nsuo etene ho womo mfa enuro a ekoni padua mu bi kum no emfa nye omo okacha ye papa ye di tu FM agudie no womo de ne community mining community PR yadase yadase ano pay omo de no omo de no enampunie eji site on me am pese me call na me ko hwe se de me am de mani ko hwe se de community mining de no pese me am ko site ni bi ko community mining de no se ya seda ma womo etuo no nkyerɛkyerɛ yatete womo wobɛkɔ hɔ no wankasa krampo no wani bɛgye kɛkɛ sɛdeɛ ya arrange nneɛma a yɛyɛ ne hɔ no no na kwajuche galamsey ni ba no na kwajuche galamsey community de media no community mining no no na kwajuche galamsey ni ba no because the moment wo dis community mining be ba no mo no ana mankrofo bi so akwanya mo so fa akire da bi si yefo mo adwuma mu yefa nkrofo adwuma mu yes I know that but ebi mu ono ma mo anya bi anya ne so so omo no mampani de ne presidency ato on the line no so obekun atia omo no untimi kuntia omo man be hu kesi no omo how many times they team monitor omo owura nyaho tamakuru say opani ni so akofuna mu a wo side ensem anu o kan nyina na enye ne nsem eti saa da na wo se opani yehunu no say wo yo otrofo papa no so hit hard obo ne twe Debbie, this is on can the paper yo. Baby edu this is one can. Baby edu no. Baby edu di anyo. No. Yes, pe mu kama ahom sepe. No pretro no. Enti dem ma yedru yi. E ba ye hunhum na za akowum. Dabi. Nti be pe mu aka na ama wa ahom sepe. Baby edu di. Baby edu no. Baby edu in life no. Say ya tra. Eri the police ba be buru mo. Ye be chimu akotum. Mu radio no kra ye be dwom ne ketekete. Oba gwa manenya information center ye be ka ye de e wa ha yi radio station be me ensen wa ha etimi so ye frequency ni bom usi wutima ato ahenkan na akoto ne ho usi wu de fa ha na akoto ne ho wo mo mpe no kure o wo mo mpe no kure but se be meti ha yi wura mpon a wa na komasa Mesi radio no ba kwa wa suru hate mi so ya frequency nim na akire ha de enso asom no am mia no fa ha no oni wo de ato ahenkan a wutie pa na ato afa so akoto nkrofo yi ho omo mpe no kore I can say nto mu di wani na mo ka se be si yakosi se matra de ya tra komate eni atata ye ya be dumo kanea no ye betwam ya tra isi ya tra sa telephone no yare yankwa ne de ka yankafu edidi ora blake kan azem so kafu edidi medicant ma menka no kra nkyere wo yabeka we nyara mpa yabeka enti yera no don press MPP fo wo menyine etu garam sei ba mo ne de no mo kwa de nsuo no mo nse ne kese ketuwe ba ma sei bi okay da bia enye kese wo de to ba ma sei bi but wo de to 20 fo ne ho mo de no enti o ma sei bi ana e de agisi bi another plan bi ya no ya mi hu o ba wi enne mahama time no aha dia na difference one to say me who difference sana difference yo mu amanyo fu e say na difference azu se wo wo pa mo ko no na ti sese na zo ti sese na say onu bre mu no so yedi ne ye yedi ne ye so what one here omo what one na so o hwe wo omo what sorry apa wo man panye ni so ni omo ekan we akombe ade o mepini ho na kwa ade be che we jam o man panye ni so na ne kon atimi akọ oh yes na se bo nyo na se bo so bo mo ba oh afia wo mu su campaign police wo me man suofuo no I sure I would be da ha no mo no wo be ha bom ho ban wo ba go tum so sa o ma di mu ya mo
Sister Nando, what is your abosom for you? Where the abosom for you have more? I tell you, what do you have? Uncle Bones, where you have more? At your phone, yeah, the pastor, when you have more. Are they? So cry. I will feel so that you quackwaji a year. That's a moment of fire. Hey, I read. And I drop. I didn't say more. Anka, noa. Near see a suo, which me could see on a name. Meaning some TV. On a name made Jarry. You for table baby. Umuguya, worm, say no crampa. And causing a brimui. O simu pam. What's what Domana Jubilee House was there sometime. Akopa pank of when is so hot. I'm woman who says soon almost say no. Ebe ha dwen da achi. Matima trama o ma dimani say ya. Ye nim say moda fit mo si matutu ko. Ono na apɛ na kɔhwɛ ayi. Me nso bi kuro mu nsuo pray. Oh. Ɛno nso fa mantia ha no mo de kɔ a. Kɔhwɛ de ɔma yɛ no ya werɛ ho. Na pra won so te hɔ hwɛ wɔ. Ofin so no no so me bɛn no. Wɔfin ɔno so te hɔ hwɛ. Ɔso ma sɛ no. De dance wo mi. Serious o. Ne dance wo mo fra say de nsuo se wan hwan. On so te hɔ. Ɛna mo hwɛ wɔ mo. Ɛna mo hwɛ wɔ mo. Hey, na mo go meeting. Hey. Ne press conference ya. Press conference abaso mu nya bi. Ehumpo. Anko ogina nipa mu o kasa sa na kam ahia no. Na ko anu anu no. Ogina nipa mu o kasa sa na kam ahia no. Be enso mo say dangerous o. Empanyufo mo na mo kra fidie ni ba mo tu galam senya o sisa be ka ma wiawi mu nyina. Yade abɔ bi no mo na bi so mo mia bi mu ku om obekwa abusa ne ase eden su na so omini mu de su na wo share ne bɔ no wa ukuru mu nsuo bire mu a wo share mo a wo share na atoto wo nsa no ɔno no wa so omini mu a wɔte no ododo ha no Epo no kwa nya krank e digalam se be se no. Epo no oh. Na si we ni mo tre. Nya bi wo mu dia. Anobro ti because air prospect you said. Omo gwai. Kwa to ma mi wata o. Epo kwa nya nke be go to galam se. That is so ma sefa because we na kika bo mu ekohoi. Da bi bata epo no de wuntimi nse no. Se fa ba bi a eko. Duru hwa nchen na ewo mu no. So ne ani. And Chine woman. Yes, one more home say I see young good delivery ba. Yes, the free a bill. Now I said the omde more Canada banoa. Yes, a puni so much say ubre mujina ha. And yes, he didn't soon sweep piano the day ba. Yes, one sujina ha, proud sujina ha, into woman to me mum. A 2 mujina ho. So many yading. No any idea, and Cabamian say, we say. And then swinging at the Blom called the guitar. Na unko de guitar na kan ye dia ye wo da ha pa first ni de na ate sansam no ya wa na first kura nsuo ya so o tinto suo kura gu nsuo ani a o minimum o sade ai ebe ya o ya yes sade dia besi I think so ni an ka ko ye ebe ya no ni ka ko because e bire mu yiti ase pa dia e wo so o Kenya ne ho so o kasa o so o Kenya ne ho o mo ya diwa ni sei e wo so o Kenya ne ho aba serious eh Jubilee House ho no Jubilee House ho no I was think omo ko no 24/7 na se omo so no nyaade akonfo no so nyaade no ono no awo kom no kra mpokra no ono no ada na wo kom so asemu ye oda no ntimi nkasa Yesu o ma wo bere no ma me se jabere we tukura adwane o beko isi enso wa adum ne dem nyini se tumi wo mu Mira minyini. To why? David, do mayani. Si e so mabufuo. So me ya bibi. Anopa ni e pese ye hye nsu anu abufuo. Tumi wo mu na mo nkeka wo ho. Untwa wo mpoa o. David, na so mo nkeka wo afia. Ye bo wo mu ada pa nyempoa. Ye momubu afu no mo Kenya wo ho. Koso ngrofu aduo mani ye ko na mo mo. So ati aze e. Se ye kwa mo. So we say bro ma is abam za bro mo so. Bire mu se won soma o. So soma me. Ozuma me dia na ma me fa so wan. Bire mu se won soma o. Ono ana ne de hia. Oh okay.
Yate. And say Gala water for onion so any my. Yes, you want to be. So, Omoki come work is ya. Oh, and almost a pie. One pie. Radi. Omo pie, but one way to see a stubborn. Hey, Omu Munipa Munyami Munsu. Ahum Munyakrum. Ah, ya say no. So person who Ghana is Suban Park and Antinanti is Suban. No mo se ne bu afu. Why? Why no mo se bu afu? Galaya wa hyase bi. E no mo se ho bu afu. Nsuo ne bu afu. Nsuo ne ba ko bu afu. E yiri papa me tene ko town ni ba bia. Anya ni bu kura nya mfu ye kra. Ye person mo bu fu mo. Ye de omo mani bere wa so sa na ye de ye omo hwiu. Sabe me ye mo kasa maafo. I'm just saying. Oh, him about uduru me puno no agency akwa we oka bi ma me. It ma bi ni sinjai. Yeah, omo fa nkosoro. Esoro na admissions ye firi. E na me kan say Jubilee House no. Yeah, no de anyway. Jubilee House ho no. E ho no aye se ko. So we dompe. Wa we pork dompe da. Unsi ya preko dia wo mpe. Yo. Yenya ye pe no. E ko bi wo mu. Ekɔ no ne target no bibi hyem enye dompe no nti Ghana ha target ni nyina ne Jubilee House ho no tada se ɛhɔ na galamse na kɛse ni nyina no empanimfo no ɛkasa agigi mu no ɛhɔ no ɔmugu anodɔ mpra bagi atum ena die Omo nya ne kɛse Omo ba ye no Omo ame ho no we mu ho mo ho kyɛn ye de no Ade amudi ya mo campaign de no ntu ya to abama mo. Mpachoi. Dewbo enkrata mo so mo mi mu nremu na adaro ma yemfa bi ma adehye na isi ade na odo no so obedi atum. Galamse no. Sesen. O san krofo ati nu mu no. Isi ade obedi atum bi se on krofo nu tu bi. Se waja obi apama no. Obi anya de ope. Okay. So ono no yes so resign o so wo bua obedi ewu. Ti ono no. Ohwe ni ministers ni appointees no ohwe mo san hwene ni bon no obi anya de obi amone bra obi ya bra bo obo no ebeba ni nkrobu ba sa pani su tena fie man kwada ebu na nkarefo apani edi o na so no wodi carry ni de David be na obu no o ka kosisi so no na nka no wodi ka je no de awe dada o no de wodi carry no de wodi carry ni say wo say abo wani so ayi ya vede say but I'm going to do jam na so because no mama la kind Ose when we nye penny tefia mankwala awe na nka ho wono na gine de awe so dia no say ai what do you that's like a jindu ai go see say I was say one way we dey are you see my guys say for yan this is o supervisor nkwala na mo bi awe ne de o mama mo so awe oro na awe ne de awe you see kura o de tena yate ya ndia no na ye no Daily Guide wo fie ha the Daily Dispatch so aba the Informer wo fie ha afenyo marking ono so the Ghanaian publisher emu Daily Analyst ewa ha The Chronicle so ha Daily Graphic wo fie ha Daily Searchlight and afei Daily Statesman the ubonkrata ye de ebrew ene anopei eno no na erade manem parien se ye beba the ubokrata mu a na eye owuo akwada ketwa 18 years yes mu oji achine chese no akwabena na atumi afa sekan no de awoni nia na samuno na mu di say no kwa sadio mo peso mu chinchim asem na adekọ to teacher fo no so no teacher fo no ma me dwi mo ho am nto ma se teacher ni de wa yoden we de mam fati debi o se obi e teacher ni a enkwala e kodi agora wo se teacher fo ni so di o machi na utietie di ankrofo kan e na akwala no twa hwe ye no e teacher fo no ehwe wo ehwe ni din na ka omunya de den omunya doctor fo nkwala boni semse na nkwala nkitinkiti 18 years mo tro exams aka be 1 week ni mo awie ana bibi we de e de be mpa na besi
ɛna mo bɛ gye mo ho akyi ni a sɛ ɔbaako fa sekan de awɔ ne yɔnko aku no oh we tough ni bebem we are short and could I tough ni bebem onya na papa was catching akwada ya awɔ ne sekan aku no a wɔda ha yi wo hɛ n'anim ɔyɛ innocent boy oh wo de mo hɛ da wo krata anim n'anim de obo we na makwala bi ne maame wow say asensuonu di na obia na no a and okay wo hɛ sɛ de wayɛ sɛ ni wayɛ ni two giri two one corner da yɛ two enye two so mo style bi a asɛ ɔde kokurumutie ne nsa ne nyinaa de I will lie oh yeah guys yes and ɔde ne nsa to ha and wayɛ sɛ hey ɛka sɛn yakuna to atwene na hwɛ na nkora nso video ai yakuna to atwene afei teacher fo na mo de mani bi rekɔ so teacher fo ndo ma yɛ den ɛni ya je cho mo nsa gomachi o mo ntimi nka mo ma asɛm daily guide ye mo wura mu ma me afie nko abusia daily guide obokra ta no ne adi frase na aya bagbin speaker of parliament no so kire say article 112 no aswo omu yusu bro so dodo ewo eye parliament ho enwa asem da ha say NHIA fuanso asem da ha National Health Insurance Authority wo mu so matabri sika esum 400 million Ghana cedis di amaso aso awodro bi ti ukode yama biko aya abusam say ni ansi yatua muka na na mma biko na asuafo kan se asuafo mienu a sukuu no kura din mintida O'Reilly O'Reilly very one of the powerful senior high schools one kind O'Reilly ewo okpe gono no wo brono ewo spinters ofa manet ho na we reremu abira okpe gono baabi ankrofo ya die ewe adwen baabi ankrofo ya die ewe baabi a metallist fo yi ya fasa area ho a ureremu ho ne wo nkrofo no me dia me se metallist it's a horrible school no a very powerful school one of schools one crying ejina ne nan so pa O'Reilly kama ana such as anwati 7 years o yesa asuafo mienu baako awo baako sekan se apasoa na de he ya de awo baako twa ya baako de se wato na nan won se de yesi wo mu gi achinye baako se papa was catching na we se papa was catching sa asem ni nyina nie o so mo sha safe from wa hu da bi nyam na me mu we si mi we mu ya hotre ala tisi o da bi nyam hotre de ma baako wo baako sekan no ne amomo tete ne se afi atwa so baako se den ne papa was catching we the same time ni obo ba me say obo babe papa was catching papa me so boa eti that's way emu na ho nta wasa omukwa abusa awase e koko bisa asem kura nkesa we ntimi enye ese no a ese achinie no mudi mbapa we ska cha omo sha se start so mi wo we so omo chire ekoso ade ekoso me se mi yaba bi yo be yan na yenim se wi asisi kanyina gwa papa dem enso baba na yesis we hia for ma omo sa no mu school a oyo ma brabo de akwala kama yi de konse adu nyina anie case ni nyina anie se papa was catching papa me say there be against and for the motion against the motion and omo de to ho eji wo na we ni ye di nkonim na ba ko ne se there be on ti ase bi papa sika bebrebe gu there be me hwe ma egu manu ase share that is boy enkomo be ni aye ne ma ne di ne fie but se say nkran so tete by ehu says because ma omo tete won nkran no awofo no mfa o mani hu omo ma no osori ahoma chi
ɔkɔ ne nkwala na da na ɔde omusika to table so na ɔkɔ ɔbɛba ne nkwala na san da ɛni nti abraba ɔmo bɔ no demu ni nyinaa no onim ɛnyɛ da baako nso ɛyɛ seya na wɔtwe ni nyinaa da baako a maame ɔde behunu ne manim daytime ɛyɛ kwasiada no kora maame asan join ne kuo nti ɔsan kɔ ekuo meetings bɛɛma no kora mpo deɛ bɛɛma no kora deɛ yɛnhunu baabi a wato pf agyan nam enti nkwadaa no yɛayɛ no ɔmo kasa sɛn me papa wo sika kyɛn o sade ɛwɔ wo nso me papa wo sika kyɛn o ɛna ɛda no akyiniɛ ɛne baako de sɛ sika yɛ osa pasoɔ awɔ ne yɔnko ne waku no wobɛgu papa ni mase papa title via papa wo sika nti sɛ na wo bɛyɛ me useless ɛna waku no ato atwene wɔne miɛnsa kɛsɛ wɔanwɔ ne baako ɔpapa akora deɛ wawuo no ɔpapa bɛkyirikyiri ɔsɛ wɔne miɛnsa say ya we ya so papa no was camper me hwɛ camera ni mu dia o papa was car o da bi we e ya le ba sam ko na ya ma no kura de no tetu on sa no obi won ma afia wo ska ba on kyerɛ no ande no kura ba sa hwɛ dress na gina ho na sa to ani bre na to ani bre ntinya ho na wo ba be dress okay baba buswa be wo ba wuo Sem papa wo sika kyɛn. Anu asɛm ni nyinaa. We yu sem papa wo sika kyɛn. Ɛna no kwade ba kwa mte ye. Ɛno ne ye saa ayi bi ɛya amodi gutua mu ɔmo twen. Shisha. Han. We se metimi atwe bottle baako. We so boa. Se boys ni hia a akyinigi a ɔmo gye ne ya ne nyansa ni mu. Nyansa ni. Ɛna no ayi ɛno nso so dua. Baako so ɔno nso betimi de ne ti. Ɔsɔmu ana ɔde ne ti ɛhwɛ fam. Hey. Ɔsɛ metimi de ne ti ɔsɛ obetimi de ne ti ahwɛ fam na ɔde ne nan alɔko ayi no. Yesu asɛnniam. Hwɛ sɛ bronsam mo adwuma a. Ɔbɔ pa de awu. Bronsam fa wadwuma mu a wo twiw condemn. Papa. Sɛ obetimi de wo nan. Ɔsɛ obetimi de ne nan ko anso dum. Aduane sensoro. Mpatwa. No ɔde ne ti bɛ kyerɛ fam. No ɔde ne nan across so bia no wɔ so ba no wɔ soro hɔ. Eh. Obetumi ayɛ. Na we ɛno nso so na mmerante abɔ kyenkuo hɔ. Na ne ye na ɔbaako ayɛ. Na ne ti sensen hɔ. Na ne nsa no. Adwo ata aba o. Onsu no hɔ. Adwo ata aba ekɔ edi. Ne ti sensen fam. Ɛne ɛbɔ ne fans ye. Na jeta. Na uti be wo hɔ no. Jeta no obia fa ni ba bi. Na omo se ba video wa ba. Aha. Na obi ate. Asɛm asi. Akwala ketewa o 18 years. Suku yi wakwa a wo bewie. Kyese asɛm we die. Ai. Sem papa wo ska chen. Ai, asɛm we. Papa wo ska chen papa. We sem papa wo ska chen papa. Adia, we di asɛm. Ɛne aye he. Ɛna senior lusu no se da bi. Da bi oboa. Okura weapon. Papa wo ska. Ma me nkyerɛ. Wada ne Zafnat mania. Mi kura tuo, mi kura nkrante. And ekukukuku and waka na to form. Oh yeah, now yes we ni back no de wawu no. Ni nuaba oni ni nuaba na we school mo ni busu ani baako. Nti baako no de odi awu no ka che ni nuaba ni se so wantu ni nuaba ma no fo mo na hunu moja. Because a debate no enyankwa debate enya dako pe no mde siwo em say aya de ntoato so otako. Na Hausa for e go mti zongo yi. Say won ne konne Ochina beti pampa. Ubeko bie no asem ben a. Osi bie bra ne ento ehura. Tokwa no so. Tokwa de gunwie. Oyante ni wase pa dia mi obo. Ade se wa buru wa twen fom. We hu se ya hu bi se ko erina. Anopa edi pe nyina bufa so kopa adwuma ye no. Obeti pam as we nya hoho papa bi. Asem ya o se edi blows twetwe. Ye bi ade entoa endra ntokwa ne so. We yi. Enti ese ya ma no. Uko o ma na uko school a tu omufu. Na we di anod. Some papa was papa was sese.
nti ekuna to akufu adoma kura so mo nenam ho akufu adoma kura so mo nenam ho se nka mahama mangwa no ko maku mu hu hey that's right me akoma ku mu ho me asie won chese ahiafo ma na ni so hye de awo no wa nti ase guys sem papa we ska mpabua kume nu agoto na hye no ba we hye no hu na de bem so body bo kere wa yam kura be hye ade che so oni de odi beta de ani adi who ni mu life ani anu kura who ni mu life umpa life I just want pe wenim oni ade efe ni na ni ade wo ade efe ni life say we ni mu life okay I get it sure obi timi de the last to so no ade ahwehwe so yes ni wona na kele komode no na no asem adili kan wante wosi kakra wo no de bebo life ama komu aku no na komu kunu no okọ yankofo oni yakofo bisa ne se mi ma wumfie du na ade na mfie nu mbe na adi ya o se ye di esika nyina akọbọ life e na ekom ekunye Papa was catching. And de oni papa akoko asama ado no. And ye nto aso e. Na ya CDC yibi so wa yi NDC MP bito. Twantro sa ntro no. Ayeye. Tie ne ya yi wa yi wa moto ho asam da ha. Ya se posifo nso ache enipa 487 frosters. Bi na mabefo ntentan kase no so. Na chesi etwi fam no mema say hello ba mi ni Orlando akwa bi kra de ofre na hu so wa kina fe no ni di politics mun komo wasi mahama de so wo obekun yen na awumya de enya cross sister bi so mani ma de o na froster no wadane ayi campaign manager that campaign manager sa kwa ni ya china to say the voice no nyati aso what say your computer so enti ya dro kwafo frosters that down kwafo me we ama na mehu say oba nso wom eh kill net for omo ya no mo hye top white down black no yetimi chichiri wo mo kogu dan bi mu dwuma mo di no okọ Accra ama sama satellite ho no omo abeji office bi we inside ho adwuma omo di no omo ta yi omo ye omo eni adwuma ya omo pa adwuma no ye be ka kire wo se o bra na wo anka wo pa adwuma ye no ye san ka to se ye jisika wo hansa na ye do makogu dan bi mu na omo hye that trainee boys and girls no ama said ye omo hia wo be convince wo no wo ye mbe hye odan ha na bi wa ha odan ha ufa eyi car price so wan ho no odan car price wa ha ofoforo bepo no eyi hospital ofoforo hospital ne bepo no unse before we do hospital no ho no ekwan bi da hospital na chi kwa masha right there be hospital obefa right as obi eyi carpenter adwuma bi kura ho no mo on ne na opposite sa side ho nyina mo nyina car price ho and omo de boys and girls na be gum ho ni dwuma no mo dada nkofo ji omisika ye be bie dollar account amount sure na kwatre so be amount ma I was so tia shanipa ojina so be me se no be hia wo no be catch so no wa ye yie e fi bro de no be join Qnet no eni ma nyina koyie eni sister fa ho join wate Qnet no ye be boa hwe odu ko du no om office one pa me ama sama ho no mi say satellite ho ka bi ka me ya victim aye din no o se kaka ka bi me ko dia me ko wie ye okay me bi go share wo mo come na hu yo me dia mayira sa mayira side ho ho no anu so sa o om no be wuram om obi be hia wo kwan so om obi be hia wo na wode wo kọ no mu din komo odu ko dura nipa wo mu treni wo mo oh a doctors for nya ko no krofo mu yi o nya asam kitu o se nipa gu ho hwe na akoda ko ti young boy bi an office one mu so kra nya asam kitu just for be ka bia be di adi say settings yo settings
Tia de nam ne yi nam. Watch kakama. Watch champagne. I'm on my will be a friend here. I dare be so be a PRO. Oh, nam dem say Kasama for. Ambassador Radio. Anotewa. I tell him go fi mensa. Yanko. Me to so. Na see me. What shall have shoe no? I read. I feel grass on my koto. Some. Make it cut toes on the chrome na. Ya be sia me kama. Afi e kodru ya. From one was so you should do omo na. Ye wi a on be kwa board sene. Omo group omo product bi. Ya omo group. Into omo do be kwa kuhia omo boss no final boss no. Yes. Omo do be kwa kuhia no. No aka kira wo se wo chan se o miniska o. O se na mo nipa na o do ba ene so nti. Se ska we yam o ntia. O man wo do. Say omunyi wo da fia. Na me Omunyi. Na me o ki kan nsem ya na me se akowe pa nyanyame anka. Killnet no. Na me ska go bi akma so na betena ha. Omunyi wo da. Na omayi wo da. Akwa me duru akro frame me kura me foki no. Hey, anyoma o. Killnet. Ya sha that wo mu kuo. Yes. I would do one man. Omo sha dan so si office. Office o make kukresi wo yem be hye wo. Environment na nkasa ba chi wo. Onya smart party amasa. Amasa man satellite ho no. Nipa sa wuwo nya fo. Office o make kukresi wo no office ketwa. Be wu ntem o da nipa kwaje obi hu sika. Omo say yemrofo bi na abie na bia. Omo bo tray. Na cha ayi janka ba bi oda ha. Utimi sa akura yi. Oba victim. Omo na edi omo na omo use omo no. Mo welcome or say a stage say duru be ma koton product. Be koton product. Nia omo say be ma wo skin ay kama e be mu adidi. And egugumu ahoro bebre. Enti wo free product level na ye hu say o bin adwuma ni mu a na fe ye je watena office. Now ye je watena office ho no mu a say de obi ba obetimi a convince no. Enti wo ba ne aka che wo say hwehwe to so. To be dress ne apɛ office bi de watena. Say na obi ba obetimi a convince no. Na ne tie ne say Killnet no Ghana mpanimfo bi nim hu bi o. Yes, Ghana mpanimfo bi nim hu bi. And omugusu a omo ne na mu a 487. 87. Ya chi won. Me so omo mra odan ha car price, odan car price. Omo sorry omo hwehwe white top down black say eyi. 734. Press before nkwala ya yeti ni omo aba be kwa yi. Sa na omo address dress no de na ha. Car play omo ni. Omo yi nkrofo. Gentle frosters. Emperimfo ne ya we. Enti omo bro sa 487. So omo bro. O dan ha de no omo bro. Omo guda mu bebre o. Hey, na wo so mi atuatu omo ka. Minimum po. Ana wo dodo a wo be yi no ni ahwe. Hey, commission. Uyi ni pa dodo na usika dos. Juma mu di ne ho no. Enti omo ache omo edere ade ase. So be yo wo mu kwade tu se mobo. Mobrowa. Daily guide anapay. Na the daily dispatch the obokata na me dey bay. Na onu su kire mu se ne krata fe to su dum yenu no. Wa bom moden fiti eye afe apem hankro aduokunu nsia 1996 ede eba no. Abatuo mpesu awodo so a wonu momo prem na se badwafie kunya no. Sa abatuo mpesu aso no ko odoma candidate ni bi wonoma wono wa kom na se badwafie ba ko pe. Obi kura so onko obi da obi wakomienu etisa eno ehon senka ni nya no agwagwa no yaba nda obo krata ni mu etiweri de wo chem se abatuo mpesu awodo so a candidate a eja wo pre no wono one time pen wanya onko mienu afi no wo pre so obenya ni mienu so ti ehon nsem da obo krata yi e de aba owie ya no no wode mpanyifo miensa bi mfonyi di aba wode eye Ghana man panyina be de Choi Frank aturi de ma MPP amanyoko no mfonyi di aba Dr. Alhaji Muhammadu Baumia
agya so obo ni nsam o se oye de o na onwenwe kakra kama owura Kofi Bente so ye obi a Imani Africa o shiuboku yi wodi emu tentema pa o ye vice president okuo ni mu ana eye NDC Frank Atuni owura John Dramani Mahama so odi nfonyi di aba na owura John Dramani Mahama damensa nifa so saa ana Dr. Bomia so damensa bonkum ana eye owura Kofi Bente show mu mfimfini owura Kofi Bente asema o ka che Ghana fo nyina ne se ebe ye se obeto aba ama eye obi a ono ondi akunya ni bida ye anaso obeto aba ma kandifo a omuro nso tumi nhweda eche se obeto aba ma obi a odo tumi ye de ama ne pen ne de ma no wa hu no so hwe ana wa hu ne ntoto ye wa hu akandie no se de ewose ye di ne fa ne agifiri ni nsem sa nipa no to aba sa ma na ne ewu sa nipa kro na no de onim de agya wo pese wo kire eti agya was it is better to choose fresh leaders than to go back for rejected ones now former MP ato abeti and former asebe e dey biem ye be sisu anke ehye oma to owura Kofi Bente asem odinam eno no was ubodwam so ewo emranimfo one more also so ba sumkuo Ghana ba na o chese kakra ma me afia gati ono so wan so obeye oba odi kan a oba be som ewa bedwakuo ni so se one mo panyini pa oba odi kan kura se Ghana ba no omo enya oba as president da teno wasem the boka tai enso di aba the Daily Dispatch amanebo eno no da informa da obokra ta no na me de to aso na da informa di aba se in this issue not just bibi wo ho no mo etua page 2 na ni nyanse ase nkranza ahemfo wonom adiduabo emu odin atwa mane NDC fo ene Mahama no masem na ne se sankofo yi NDC ne Mahama fo wonom abuom animtia enunti eho asem eda hase na yasi NDC mpanifo nso ade wone omo te wone na nipa no omo te ne wone ne Espile Gabra womo te ne wone se hwena wan kekanioma hodro bi abekeka nkofo tira bom titiru ne nsema hodro efa Professor Evans Fifi Atamels ho na wakeka nsem bi a sansam no ebegu papa no fia entro nso no oka egu nani masenti no omo tia no so wonka na no mpaado otumfo on fire na on fire ni nya esi galamse eya agent and samo e wasantema munti ekuo bi kasa ya omo yeso omo yi red flag e de a kire se papa kasa kire wa hemfo ne oma no omo wasantema mun na sese de galamse mu ya agi mu onokwa inside on wo tututu ahemfo ri bi na omo maka no tututu bi a galamse ko na intimi nko otumfo otu ahe this is our 2 no for galamse ho mo maka no what wa yede 7 enso ni onyere no ho no otu nko kose galamse de asantema mu de mo mu utu no mu utu na atoye mantem honso ehu was ya had ya unta dant ne papa ba mutu somebody ya papa diamond ka ho ya papa ne di ade somebody ya ne loki okay na ncha no mwanso na ya se ya ba omia preach asumdue so o men asumdue kura ya ne ede enu nti o stress 2024 abatwa ye ntu ne ku asumdue mu na bibia ne yammo ya asumdue ho ban edu watchfo nso se Mahama ne nsam na ho sa ne free tertiary policy no emu nchada na ho nye krenti no omumbra no mu nchirechire mu yie no mu de ba na ehumasu a eye omasem ti obi di policy bi ba na se enten time wo mu a eso mo hwe tete ni nyina nti no
Empanifo nkyerɛkyerɛ na so omu nkyerɛkyerɛ mu na ha se 24-hour economy. Omu kyerɛ mu nkyerɛ. No chada be kyerɛkyerɛ mam mu. 24 no. Ono no chada na. Omu kyerɛ sɛ propaganda o. Dia na propaganda. 24-hour economy omu nkyerɛ mu sen bi mu. Ah. So mu sa anadwo adwuma. Anadwo adwuma sen. 24-hour economy no. Eye 133. Okay, 133 ne kyerɛ sɛ. Yen aba adwuma. So yes. Yen aba adwuma no pay. Yentimi nka sɛ ya pon. Den ya obi nso bɛba bɛyɛ bi. So na ye wa hai. Yen fa ne sɛ bi a ha yetwa piota. Omo abebi twa no pa. Omo apon te sɛ 12. Na ebi mu so abɛhyɛ ase from 1. Na omo nso so e de akwa ko city sɛ bi a 8. Asɛm kan. Obɛma ndwuma kwa hodro sika na. Ye bɛ so omo asen. As obɛmbɔ mu sika. Wo ma mu sika kɛse ne ka. Ah, obɛtwa kɛse ne ka sɛ. Tie. Obeso omasen. Sesi ya ye wa hai. Na ebi a aban sɛ matabiri sika. Odi ahenkan gye. Na fa bi adwuma ni mu. Ye ka se fa bi adwuma ni ma ene de he. Ene sɛ wodi bi bɛhwɛ adwumayɛfo ni yie. Na ɔmo nso de ɔmo yere ɔmo aye ni yie. Na ɛba ne saa o wa biem friends and frequency no ebi aba bɛka ho adwuma no mo bɔ nkrɔfo de advert ba na ɛyɛ yi a. Undumi mfa bi nka ho. Wait me afa nipa ni bi aka ho. Nti no. Eti wo fa bi ka ho ana shift na bam. We mbeba be yom de anopa. Ni yom be yom de ewia. Purpose ni na shifting no. Enya purpose ni shifting no. Purpose ni say company ba ko ankakane no. Eye adwuma ba ko wi a na apon no. This time no eye adwuma ba ko wi a empon. Ebe ye adwuma ama ade ache so. Ebe sesam mu adwuma ye fo. Eja bo we no. Ebe option. Anase ebe mandated. Say we na nyese company bi anya so omo ka say 24-hour economy nti company bi anya say omo ba ya Ghana nyina be 24-hour economy. Your companies ni bi wo no mo a 24-hour economy ni say must. E wo so omo da omo koso bi. Na nti unyi ni so say companies a wo bebre so ye omo ade dada. Nti no omo ye omo ade dada no. Si ye say ye ko ya ahomachi ye ba ye be to bra Nelson wa ha. Enti no enti ye ka say okofi o. Enti ti say mo a mo ye ne dada yi no. Mo mu be hia bambo. So obama security. Of course, because you see no bambo minimum be dey dance say bambo from. From ni gina esoro ha. No, I guess you gina soro ha kra no a o metimi kra ba be bomb depo bi wa ha. Enye se mo nkwan kwa mo be bomb ho ban yo. Say police fo abo ha nyina say police depo bi ani ba bia. Abo he said abo ye kese. Police depo ni ba bia. Ento metimi kra be bomb depo bi wa ha. Be bomb depo wa ha no mo a. Wo wasumdie otu ani a. Yes obi a ne dan si police station or da won tupunu. Yes police ni nangasa mu no. Ne dan. Omutimi fight to fe da chi. Case ya mi ke. E current. Ni ane dan si police station. Or da won tupunu. Na police ni no ekura dobro ba no. Ono ne dem. Say ne dan si police station. Ono ne dan si police station. No, ti police station. What is go police for that? What is go police for that? Every day ko. Me also that policy na nkeye me ne madam fu bi bon komo South Africa say wo say ho no say die tie ya na ma South Africa fu na ni brewo ye ada eso no eye say mfa say Ghana atitru Ghana ni kwa ono kwa adwuma no pese o ye miensa in a day adwuma no wo mu no wo say ko no say radio station no eye adwuma we na wo ya wo ye wi a wapon kofie no bi ufran so emeya bi say wo kwa ye adwuma mienu miensa ya kire wa ye wo mu na dwen yo mo say like oji adwuma wo pese wo create unemployment wo ho nti eno no eti anu sa no basori atia wo eti wo say da bi o mo ni sa Nigeria fo ni wefo no kokokulu sa eti kaya 24-hour economy no ma kire mu ai muda ho je di ono no ahye da so be ma yesika ticket ye nti ye ke wie ya na ke ye kofie na badge for sa wo time so a wapon ko na nye se onipa ba ko pe ye atwu anopa ye atwu awia ye atwu anwumre aden enti tia ye atwu kwampo tia ye atwu kwampo kwa na usika kra ko kanya miani anke ha adwen we de ye atwu atwu ye mo ade nyina to agu sa ne de ha dwere Ghana ha enti no na ama ya ye hiafo se metia se ti papa ne ba
see you say. Enti papa ne ba sɛ ne na adwen ka no. Option. Company na wo pese o run 24-hour ne bi no. Fa udin bra. Ya be so wase. Udi udin ba. Na omonya sɛ wo ba ya ne ya so wase ne. Wo ba o ma be supervise. Okay, wo din na wo ye. Ususu sɛ emwa ben na wo hia. Say say, oh okay, radio station. Yen so 24-hour economy because yen tum. Inti dia na ebe hia. Yen nyina mo nkane a ejina so saa. O ene saa na tie dia a ye bete so dia mamo. Mo mu ntua de enkranfo otua. Ye te ha kan Ahenkan FM. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Ala kan wo ya to ba se jejem de mai wa hanom. O mu tiri mu no za na wo mu tiri. Sa papa na tie. Pa ya ne piano No. Dabi. Pa piano. Wo de jejem. Dabi. Ni awie na to sa ya no bia no bia. Meba. Na so omo akaka mo ntie. O say. Timi to sa ntwemu. Sa electricity creativity so Ah, ontie. On bocho de. Obo mu tete. Do do na akwa mko chere mu aye mu. Eno ne ye. What to confirm? Eno ne ye. Propaganda. Eno ne attach. Eno ne attach atamfofo no. Omo ya no omo wi bi no omo hunu 24-hour economy ni mu kire. Omo hwihwe an bottle mu a nti e bie microphone ma na nkwase asem. Screening. Adro ye in collaboration with Sema Kotokodishia, Yafrano Commando 1. So consema or no, and no that herbaris for Nina. One Adro ye Herbal Center, Ebe Capo, at the screening at the Abba, Yadia Bay and a Habo, say a hypertension, stroke, and the water faco, Untimi sorry, and answer pressure, diabetes, Yadia Bia, and what you did more, and the water faco. Now one numbra ankle, bra screening, now your show, now Yadia be free wako, say a yes soon sumudie, and a habo, and I say this one, commando show anymore, yeah, how be or back at the action, and I said, Ebia, who go as a fee, Namuntimi, Eddie, Braveshia commando, I will agree if you have a center. Now, yet you want to man from out, now go do, and I said, what yes, a former yen to Nadia, and your commando one, or by young Kuna, I'm a go to no empty, and want to meet Eddie, maybe I'll show if you had a yard, a day and a program no air basso, I will agree if you have a center, I'll be a nim chance, a walk, and a becoso, ye we are sure, ye become Kurumkura, it's a what you can, I will be beer, now I bought everything. Oh, I said, Bisabia, who bet me a friend 0243 064090 and I said 0599 419321 and drew ye fee and it's a Makoto Kodishia, come and do yet the screening at the brew. Best man capsules and yasa pajamuno emienino enutaino ehabamano yasa de biaka ho amemwa de ne papa onumani chirebeyin na bema na ekro best man capsules the secret ni say best man capsules and a man no ma say yensi me fomu bema bia ma ne sanka bi so sisi na ya the new best man capsules ura baby eto no bia na ye bema bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Shemu Kinafufure Kuradiaba. Say, the confidence crowd peja. Nemanwe, Obian to be common kumu ewofi. Bema na niji awato nyomuno. No banu sufili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafo, Otsiniba, Kennedy Drugstore. Always. Chumesi Drugstore, Kufisco, EK, Esimai, Otauzungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanum, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his workhaver. Oh, Padua, 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kingenga. My fatapia, about Miss Child.
Maakye Herbal Mixture. Usunumbi. Adansifo a edwin baby a obenya adansie ho nyoma ne bo wo fom say blocks, cement, iron rods, roofing sheet, F-in cancer roofing systems abamount. Omotonton durable colored roofing sheet, alu zinc, rubber and plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color bia na size bia opebia no obenya bia mawo. Na sebano roofing accessories nso a say rich caps, valley gutters, rain gutters, side stream and a silicone. F-in cancer roofing systems ewo long span roofing sheet say IBR, self lock, omo size ahodo nyina and a face standing seam. So we long span roofing sheet order achan 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be obey amount so free. Omo carpenter for ewo experience ye di nua good dinosaur pa. Chese Achimansa enclave hadie e dinosaur body e din ba kope e na obi aka. F-in cancer roofing systems omo hollow block and a quarry blocks are din and also size ahodo nyina. Cement brand bi apebia utu aton ana auto dia ye adwuma. Sebano iron rod nso a or size ahodo ni nyina. Afa plastic TNG size bia any color bia. Corner molding, H clip and a U clip. Wo achem down baby akobia odikoja okwa. Na so betra achem down. Ubetwa bibi kakra bi. F-in cancer roofing systems a supply anua quarry stones, quarry dust. Sewto nyoma mane so 10,000 Ghana cedis a. Omo wa chede shronko. Ye was special packages e man sorry schools any contractors. Building materials e ohia no. Se osika ne nso a. Ubetimi atua na nkakra sene e wotu susu no. Na se so a no abeje nyoma no. F-in cancer aye adwuma over 30 years. Enti ehu bia anim. Omo e panua abo any cement no. Omo nko F-in cancer roofing systems branch a e wo Ntiamo Hotel Junction. Abo kwan so. Omo so a e pese F-in cancer roofing systems e bo omo dan so mom. Ana se yan chance de bodan so ene adanse ho nyoma nyina no enfa mani chrem achem dan adwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367. F-in cancer roofing systems still anointing. Oh, yes! Ghana Tourism Development Company Limited, managers of the Big Three Tourist Site and the Tourism Society of Ghana, Eddie, the Big Three Farm Fest. Abramo, Naunim said the biggest tree in West Africa, and Yamfinsha Ahenum 500 years. Hooray! Anuti Yebugadata, I the biggest tree in West Africa. I wa Achim Aprokumase, 21st of September 2024. Anopanon Duke, Najmedian Ashasi, na Penny Bebe, Agroni for Yabediana, and Mufra and Penfo Mesriwa, Ubiat me baby. Esan say 21st of September, a holiday. Abudiyabakosubini say, Ludu, Owari, Ampe, Dame, playing of cars, Gary Hawkins, pick and art, match the drink. Oh my God, bouncy castle, and a face painting. Abudiyani, make Kanamaja day. Enjoy the four for one man who Busyana, Emra, Achim, Aprokumase, I bay Achimoda, not the Big Three Farm Fest, and also found by Shambi. Messay, Yabediana, your MC for this event. Achimkwana Naminum Bremo, Ghana's International Killer Bonia, Dian Kain Kwame Yaboa. Rate a 30 Ghana cedis per. Nanim, we are going to take you to the history of the Big Three. Abakwasema for Big Three, but Kanina de Achemo. Sajumati, it is under the auspices of Ministry of Tourism, Arts and Culture, Promotional Ghana Limited, and Abel Beverages Ghana Limited. Edwin Sika Abet Tayich. The Big Three Farm Fest. Oh, Hey, Efia, me watch papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Ah, adwo na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi woni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edudie edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta dedaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 85656 0503 785656. Kumi herbal tea na eye immune system support. Wow, Royal.
What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinet near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bower office was stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina ye classic. Ukrafri abroche ana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and nina. Se wo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 ana 0248 100 248. Royal Furniture ma peneso. One day, no matter you are. One day, Sunny Utibia, Vivian Brantier, so far went to you. One day, yourself, opposing ye, also Jenny. One day, I'm on penny. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Simano aduonu enan ena agba pano nkron ho ma ache ni dwumadi ni din ofre me obuoba ofori amanfo dwumadi a wutie ni so din e da so ne ma ache station ni din di ahenkan ye transmit e wo frequency modulation 93.3 megahertz eso arinti wo yen enclave hanom a wo de an se obehuki on na fe watie de nokore chiamen eka e de akere adasama yabatoa so na fe ye de nkomo no ne aka nyina de atoatoa so kama de ama no pe ye pese ye di ensu ho nkomo kakra se ne galamse atoa se ye ensu an so eduru ba bi kura de nanka ye kakra bate ne ye no broad daylight at the full glare ye nso a ye mu obi ehun si ye galamse edie ben na si e wo sekiri jamase ya matumpan na mpanimfo ni kuro yi mu ana mpanimfo ne ye wo bato mo ada den na ekoso anopa yi ye be hne ye di nkomo ye bisa se ba bia ya duru no ehun kura be hia si ensu ana wo si ye jai e de hye bambo adwumakuo te se asrafo se ni ke ye jade a hye nsa ni aka kire om se ensuo ha aha no e ye security zone bambo adwosuo unim na ukodidi agro rofrofo ha ye be ma ho a kirew efema wudi ande ade ye betu but ensuo hunu a yetu ne de nya de beboa yen anopai yensa company friend no bedi nkomo election watch Ghana enso so ya ade a wo mo kasa edi afa abatfo a eguso a ye boaboa ye ho ne ahwesa akoso no electoral commission wo mo press conference wo ye of voters exhibition no ho no election watch Ghana so de anu ye di aba yiwia manifesto NDC ne MPP ne fa kasa de afa katahye pro ne kankan ho no ntokwako ne sen ena etie ena no na yama wunya ne ntie se Ghana Association of University Administrators omo kire se sika wo se de ma wo mo enhyehye ya omo nyina omo ne mpanimfo kotena ase so omo nyina ye no ase mpanimfo twetwe omo na ase kakra eno na ama wo so kire se wo mubu afu wo ho ye bekwa homa ne so na yakwa akotwetwe sa enkomo ye ni owura Michael Owusu Ansa National President edi ema ekuyi mechire Ghana Association of University Administrators ekotwetwe enkomo ira oti enkan kan FM suni ma che ya minya mechia etifu nyina susu fojo so na wadaroma wo se ye ka se university administrators ya omo ye hinfo na consensus ben na mususu se asa aban no e wo se ohwe no address ya otwentwen ne na ase mini ake ka administrators tanya ejini kire no ye teacher for no ana ye share ma dwumadi e koso wo university ni na koso teacher for no ye wo UTAC University Teachers Association ye UTAC for no counterpart
na yɛ counterpart a yɛkyerɛ administrators ɔmo yɛ admitting ɔmo hwɛ ma yɛfa nkɔfoɔ adwuma ɔmo yɛ technology abɛɛfo adwumadie doctors ɛne accountants nipa titirifoɔ a ɔmo hwɛ administration so a ɔmo yɛ teacherfoɔ nanso so ɔmo hwɛ administration so no ɔmo na ɔmo yɛ saa Ghana Association of University Administrators so. Okay. Yeah, wadaroma yɛnkɔ mo concerns no so. Yeah, and you know, your concerns, you have actually said now, you call Congress. Now, Congress, you know, and your boa, your bobo, no matter cost for no one. And then, said the Yaketua Winter Mukwan, Yakan Water, Yakao Maimu, tertiary education, water, then you are buying, say, schools, are all ebi aka ho nanso so school a wɔwɔ sisi a no enya akadeɛ a wɔde yɛ adwuma kyerɛ aban sɛ ɔnhwɛ sɛ asa na ebesi foforɔ no deɛ ɛwɔ sisi a no na mo ɔmo akadeɛ a wɔde bɛyɛ adwuma no sɛ de bɛyɛ a quality education bɛba so na nea sɛ ɛyɛ union so deɛ yɛakatua ho sɛm so ɛbaa mu na akatua ho sɛm no ɛyɛ asefem ɛyɛ biribi a ɛha adwene yie If there and 9 and I name a buying a deep Katawaso. And some of the country are buying Yaka negotiations or yeah. And so tell me no Kata sir. Abano Emma approval yadi new negotiated conditions of service in the Ejuma. They didn't say if you say administrator a worker, teacher new worker. Omo nyinaa ti baabi baako teacher ni tu ni kaa na ɔkɔ adwuma yɛ ma no fuel allowance 14.6 cedis per litre ɛso sɛ administrator ni tu ni kaa na ɔkɔ adwuma yɛ ma no 10.99 cedis per litre na ne nua yɛn nyinaa yɛ firi kasoa ɛna ɛkɔ adwuma wɔ Lagos ɛna na ɔkɔma teacher ni 14.6 per litre na accountant deɛ ɔma no 10.99 per litre idea provocation. And you know, you bought a bank cocoa, you free labor commission and peace council. You pass almost said my phobia to your tia near catch up so Mumbra table, Mumma Casa Munjai. Taponi na your mom quite there. Omusha Nasa discrimination disparity na a cost on. About the China negotiated conditions, no, about the rest of the Bayer Juma. Yes, I mean, yes, you see a two up here. The university, no, a Juma, no, if you can. Okay, I think, sir, Monchiri Muno, a mua dahona, Wadaro, my waiting me up weapon penny for ever since I'm where say, Mubi 2 and a movie, waiting me up weapon penny for no man, we any day. Maybe communicate no command telephone ya frequency and your mobile G-check penny pan if you are down near the meeting. Yeah, fair minister so Yamana Swati. Nemo yet their form of videos, some of videos will do it. If you communicate with your son, articulate if you are there 24 hours a Bermuda or Mushe, 1 year and 2 years, said a bear. And next strike, it's not strike, you have to invest in the movie, no, it's a guy. You can't say, I did any Muran and Nam. Put me and share, tell your bad time, now money be a delay, but it's now at the Abroni Day ever. It's yet a binding telephone in a labor commission to you. Almost not discrimination, me, negotiated agreement, the Bayer Juma. Yes, sir. The statistics striker, the unit will be able to manufacture and say, guy, I big guy. Yerama, you're not senior fancy animal. I ain't I been money time to the BCB. I said it be a ball puma will be no. No, I ain't sad. My head, I see how to pay. That's where I might see. And any my farm, okay. All right, yeah, that's Papa. And you see, the only new president, you know. I'm a mayor president. You're 15 events, your own mind, the cities, and I'm a young you're better. About the year to come now, the command no movement on Bayer or Master Diana Suyama about tertiary education landscape, university.
Itiye da se papa eje wusu. Abusia ni owura Michael Owusu Ansan, National President de Ghana Association of University Administrators in Eneko Train Komo. Now, talking of university, no, my main Kamfo University of Education, Winneba, Womo College for Distance and E-Learning, no, CODEL, no, my main Kamfo Fama, Opese, Oye Distance Education, Nibia, Wadaroma, Akwenya no ba, Nyankopon ya Domoa, November, ni de kind of kukusi 29th, a quine ba admission, ebe koso den, ntisa wutie ya boa wo ho, na ebre so a wonso atimi akwa eye won krata na aboa wo pa na ne tie ne se wo mo ye programs ahodo bebre no a programs no wo mo ye BSc education upper primary, BSc education junior high school, BSc education early grade education, 1 year diploma in education, 3 year diploma in education, basic education, and a 3 year diploma in early grade education, 2 year post diploma in basic education and early grade education. And it's what aroma so when you want to person kukusian ya mal kekani nyine ya. And one so obeko online ho no ma kwakọ towo voucher no ewo ho na fe what wetu ya de won se wetu bia. And now open so obetumi akọ Ghana Commercial Bank, ADB, Republic Bank and Prudential Bank na wakwakọ to na wetu ya ka. Wo ya nhihye ni nyine wi a e ka bebo ho 255 Ghana cedis na se wona wo kro no. Ubetimi visit our website no www.uew.edu.gh na fi admission requirement ni obehia nyina no wonso so wetumi afolo ewo ho yemfrɛ study center administrator ewo 0208 278740 0208 278240 Osi bra nebra besua de asisi ya ewo University of Education Winneba for quality distance education. Pepiase Ampedu Enterprise say enkoma yebeko Bremu Central Municipal Assembly akwa no wo mo afa ho ka pepiase say meka nche say dance free say wo hyase de ku wie no ni nyina oba pepiase Ampedu Enterprise awon sabetumi aka bi gasam super plus super cool super strong iron rods nketo akese na dantemo sanso na roofing sheet no or dodo no ania wati din ye papa ne ho aka de binding wires, wire mesh, headpan, shovel, block machines, and a fee blocks and so much solid and a wholly free 4 copy 6 inches. A fee supply and we are born a quarry dust. Our cars or honor Tony money we was here the Kujawa. Yabe near 2 sana mona kama diamond, me pacho a chimo dambo a book quantum point so. Yabe Akim State Junction, Jubilee Hospital in Chenho, a mantra honor so your horse and so. And Quantani New Market, yani from Point Enterprise, and we shall Chimswe Drew, yani a Piani Junction, and we shall Chiase, a horse so yani a Henia CD, and we share 0244 166937 0244 166937 and a 020829 9115 020829 9115. Yes, Sumo Herbal Center, the Kumi Herbal Tea, the Ababo and Tiampa Chow. Kumi Herbal Tea ne de general well-being e boawo am wetimi agina wonan so pa kama e bema wonkwamwa no we nipadua ne mu no asrafo no we nipadua no omkudi ti anyare wabɔ nipadua no ho ban no omanya hoden mapanti ano pa bia tea bag no de ba ko betun su hiem simadu ekodu no mu ntem na edi emfasi kire ne milk nka ho no ne saa anwumra nso adidi awia wa bibia awia wo kwakoda no wanom baako ye ne saa be na awotwe obehunu sɛ nsenkyerɛne ahyase a esie ɛma penfoɔ ne wɔn ɛma wɔn manufoɔ ɛmɔfra mu nyanya mfinhyia duaduro nyam yɔnko no muhunu no amumu n'anikyie mepakyɛw nana twumasi okɔ amoafo pharmacy ɔkyini ba Kennedy ɔmo nyina wakyem dan ha saa nso ɛna bra Joe bra ya obosome ɛwɔ Suedru wɔfa ya bra Mike wakyea se kwaku amu a ɛwɔ Kede wonim obi a wo ho ayɛ den de ama no hepatitis B, low sperm count, fibroid, ulcer wani ohwade ahunu ne ye BP ana HIV ena etete wadane esimpo a mepacho ni nyina wokɔ ɛyɛ doctor honomo obetimi ahwe aboa ma ho ato kama bema obema ya to nsuo mfrɛ Dr. Paul Kumiminta ɛwɔ 0248 716402 050378 5656 Jesus Aludina Abulunga Awidiba watena se ɛwɔ fie ha na from Point Enterprise and I make come for the amano so on corner the provisions you know say on one personal one and an auto the amani maku suku and an auto the akoche and now be a store be and all pay provisions in Libya or koha
nia ope bi fresh sichire mackerel cooking oil nom emo gari biscuit nom milo ne ne ka ho de empremprade ni nyina akọ Frimpong Enterprise ho no ma won sabi tumi akabi eno achi electricals ho niema na wo pay free cables bulbs lamp holders ceiling fan wall ho regulators multi sockets any de ka ho na wo pa eno so call Liberty Lane akọ na bro san oni de ni hwe wo ho enkwantanim so call ho no mo a wo ho a ne wo pay bia won sabi tumi aka Canadian Bank dankesie ni mo ho ena afei wabebie supermarket ya ene Absa Bank no edi anim hwe wantu Mandarina Hotel ase ho de unim se ho no mo ena kesepa no ewo eya no afren 0244 897525 0206 473953 0242 111236 eno ne number abefre ne atumi agye so offer no yakuafo dia eyakuafo dia omope ena ye kamfo di ama wo mu ntie bia wutie me na wo ye kuani odo emo eburo cashew mango odo banchi ana cabbage tomato onion watermelon cowpea granite ana yam soya bean ana wo de ne ye mefuo mepa chow fertilizer asye ye hwenuane ne kuayon nsem so ena afi Environmental Protection Agency agya tum so obi abetimi de adi ne dwuma eye HJA Africa a wo mani CSIR a partner akofa organic farming area eye liquid na eye papa na ne bo nso da form no eno na omagye atum so obi abetimi de di ne dwuma ene ntima wonsa enka bi na mo a papa papa 1 liter eye liquid into 1 liter no ubetimi de agu 2 acres so ebeboa ama eno enmo ya na omo to hye no baye so no ekunkum omo ayi omo nyina de afiri ho no de ama ho 100% Ghanaian 100% natural oman mu baby bia to kuayo ho nioma okwa wonsa betumi aka bi achim dan ha yebeko Tales and Details Agrochemical owo dan main market sanso ena ahoto agro ukọ no ha wonsa beka bi abenasefo be Mr. J ho asama kesenso yeko Farmers Home na achiasefo nso akọ Biski enkokofo ekọ Harrowfit on Crown Filling Station edi animhwe ebremufo enti mu amu nya foman mu amu amoa na praso mu amoa mu wo kote ya aboa hwae mobone ne nchen ho nyina no mu nyina mbeti asim ewo eye abirem ba beti atomu abirem mutitomu abirem ampacho mu nko magina agro ho no mo wonsa betumi aka bia baamufo nso ekọ Francis agro ho yemfra HJA Africa ewo 0257 315132 0257315132 anopa obisa me nko nya foma na mo na pra so hwa e mobokote ya aboa na omunua baako no ukọ hese de omode galamsey ese ho no a awere ho papa Jesus Aludina Abolunga Awidiba apani mache you so video bibia boko adai so wasresa adai kurona oboe na kurono o fa ayi ho no a ukọ abiremu a menim za batisa I thought it's almost said in and ewa bremu the boy ni nyina menim say wa brem constituency hwa kwai ni nyina ho hwa kwai noyem pankese na watie simu amoa na praso na wokọ amoa nti wo firi amoa no na wo ba sempa na ye number 1 number 2 na fe wo tie simu akọ kote ya aboa hwa ye mobo omunua baako ne de ene ye me fere ne pa ntimi eno de na eno na tu bo kwato ya aboa nse no de eno de fan form ei no ye fan form omunua baako ne oni onyamfo enyime mbozin omo ewo ho ni those who came out with those names pa there in fact hey, oh my Ghana serious o na wadaro ma assembly ho boko dia assembly boko bi dia entrance you said the chere yensa kan ye drip no entra ne ba ya na say bedru da be oh me last week na 2 buy water tanker ne anwa car no ana nra caterpillar ne buy anopa ya yi roller ne I don't know it ne kan ho no so be na fi nya ye 8 set no they say I am 5 we me no be kan na I 5 say but say was obi anya 8 set no I don't know whether it's 8 or 5 or 6 I don't know also obi anya 8 oh okay so anopa me buy ana or the 2 be ko until na acquire 5 oh okay then na 5 oh okay but I don't know 8 oh it I don't know
I was say obi anya 88. Oh, okay. Okay. Just say 5 aba ka 3. Na ka 3. Oh, okay. Anu abako there. Oh, nyame adom. Oh, nyame adom ampa so. Yankopon kan ho pa. Oh, yes. God is good all the time. And up there, I mean, fine, Chiaka ma your staff assembly. Here, my chief executive, your papa coordinating director. I'm paying for that. I mean, see, I'm doing with your mama. Yeah, my Vic, me, I show so tea. Me, Charane, in the PSC. I will tea, if you hire, may call. Comparison for Fubiadi. Okay. Oti any PSC. Nti anope ya. Ma anope mi cha opa, ma me ba kope. Mini obo. I don't know whether you heard this sad news. You know, I used to come here with a certain lady. DHMT. Some young girl, Teresa Nyamiche. Do you know she passed away? Why? She passed away and not crying in 1 week. Oh, health promotion. Correct. Officer. Masa. Teresa Nyamiche. On not crying me, Frey Waka just say, Dele, come, because this is what is happening. It happened just, that was last week. Hey, I hope you know the lady. Oh, what then? Nearby Nyamiche ko. Nyamiche. Nyamiche. Teresa Nyamiche ko. Just like that. Mimi nimsa won't here because minti no thank you wahunupa oh anura me do one am say no me nyini say me nua oboate issue we because and the lady one nyankopon dey 29 years, you're a very young lady. Teresa ko yesterday we had a 1 week program and then the funeral itself is 29th of this 27th of this month. Jema. That's Bono East region. Was it there? I don't know Yare. Yes, it's true. Yes. It's true. Yare. Was it no Yare? Just some short illness view. Anna, the sister Baha. Oko hospital crab mom discharge no. Anna sister Baha na aja. Obefa the call omoho. This is the picture. Me ntiwanti. Me neti. Oh, me nua ba Teresa. Oh, me na me catch it all. And na cry for 1 week. Omo here municipal health director. Me say no me do one am say aboate asem we. I mean this aboate. So I try to call you na lines no so nye. Na ka me bawa man say, "Oh, me nua, this is what happened to our sister." Test go. Are I'm on. Somebody me ne kasa wo fidie yi aso. Yeah. Time yade ba ya. Ba ya. Ya bo ni di. Yeah. Oh, I want to say last be I remember. Now me na say ka me ne ba. Ana o ma onye new assistant lady bi. Yes. Me ne ba. From that time, na me ne kasa about 2 weeks ago she attended the program. Oh, what's that? We are see there. What we are see? Well, it has already happened. So ni mo. Test. Oh. That is a nyamiche. Nyamiche. First gba no na yi eda eba. Yeah. Say eba so mo de call ayi Accra. And now on na here the on take over. And on so anya assistant. Oh. Test. Na no I'm happy that din komo wa ha. Ye din komo wa. Mi ni mu dani se den ka we nka wo mu an ko afre mi na me nso me na bon komo. And so wo mu ya na ofre me ayi ofre ne saying education bi ba. Yeah. Ofre na oni me di ho nkomo. Okay. So say na TNT say de be ya won so kona wo kan. Into ono kwa na twe madwene si pronunciation no. Ebi mo se afre no ayi ebi mo se afre ne dench.
ebi mu si yɛ friend dengue nti wono na edi nti wono twe madwen si sɛ ɛyɛ wobetumi aka no dengue wobetumi aka no we no but ya na gene ɛyira nti ɛyɛ den oh mini about test Teresa Manyamiche. Yesterday we had a 1 week. So the funeral is 27th of this month. How many way? Jema Bono East. Near to Kentampo. Seriously. Yes. It means this house coming in is a movie how Biati. Kobiati Akawa. Debi. I don't know. Akim State University College Guso. Watch the say admission no. Course den 2024 2025 you better chire dia Teresa you better chire dia no o say admission ni guso course den dia awerho abafie yee awerho abafie o menua test me say dana ye bo mama ne no I didn't so I call her online on line na me friends me friend na ne nua ba bi this is na pick am say test net say no so enye onu a o na me say faba no let me talk to her no so oko na me say okwa what do kwa without informing me asana waka chem say o wa film na me say test last week test was around here also the home fan kakra bi okom no na me say you then that's how the world is minua enti ma mi Akim State you Akim State hey asembe nkre ni Ewurade Teresa Nyameche wamo chicha yi krempo no na be keka ho asem a se omo be chicha mosquito yes pa it's true SSC wasi ABC ni nyina ekura wa obetumi aba Akim State me pacha final year students SHS for no momra meji awaiting forms no ebi HND diploma 2-year top-up program obetumi aba be professional programs no so koso ICA Ghana ACCA CIB CIMA Ewurade yakopon ge ya di ahye but no anya nkwa me say the very day I got the information I said how just like that but well I said get we had the issue mature students for no so 25 years and above obetumi aba be file forms na fi wabesua de obetro entrance exams weekend school no so koso wadaroma eya na wabomodin a na wetumi akobi memene da ne kwasi ada okọ Akim State yet said ya okọ KNUST sanse uwia bodin krata no mo de bebrel ba bia obeda de enyo hawo yen website ne www.asuc.edu.gh okọ no more information do do no awo ho ye wo asene ye ne amusie no ne di ani muhwe me pacho abribi abeba ho ba betu obi wo ho na afei questions ne ne opese wo hu bia no o metimi anya botra kirikiri mu kama de ama wo ye programs aye no okọ business ho no a your BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, and a BSc human resource management. Engineering programs and so BSc electrical and electronics engineering, BSc computer science. Yahoo TDS discipline, excellence and development. ASUC, or see the greatest name in university education. Frame 0558 633957 0207163787. O fresh number ya ombejo so no maboa kama Jubilee Hospital beboa wo amwa pomudin atumi agina ne nan so kama fitian no pakosi anwumro mo mpon bra na yempew enhwe ye gi insurance aban de ene ankrankran de odabo abo amanta hwene kese no so na behunu yen friend 0244 575799 and 0241 784645 is Church Herbal Center and the twa to se enkan kireo se wo mo Suhum Hamza Street. Woman no the new best man capsules on the diaba eboa ma mema ye edimu usisi anase kokorama to be mem me pacho gonorrhea anase syphilis na hawo odwonso a wo bre wo ho low libido akono ateko anase sperm count na ekofom premature ejaculation mu nyina moma mo nsanka bi achim dan ha LB amoafo Chiniba Kennedy afei always Chumesi drugstore Kofi School EK Esimin Old Town Zango Junction owo Masari Pharmacy in Suwon Kwantenum Kede Martin Kumi Mr. Anson and Afi Harry Pell Kufuodia Cod Light Pharmacy Beno Gapson
ɔhene nana nkranfoɔ kɔ repash nana boakye ne kingswalk herbal yɛmfrɛ is charge for 0244 966043 0208 288099 is charge herbal center ɔmo new bestman capsules no say ebe yi wo merimaye edi Jesus unia fayewie say na de obesi ye yi oh me ba ni minim say you are aware maintain da wo test when ka say mi nua be ma mi ni nua be ma yeah that's the word you always use you mi nua be ma na no awo oh bunu nia ba ya bunu nia oka na de bunu no bibia fam oh by the way yakopon fa ne crancy that's what we can say test yo I know the anyaba you cannot reverse it one day will also leave so where Mr. This announcement goes to Nkwantenum market stores no so okono ko do say store what pia kana obi na tie anima now the receipt about office now we use car because I don't know you were not here last 2 weeks me buy be can say World Bank assessors nearby and we lost 5 marks from there. Until this time, we want to make sure that we implement that decision. Say, we na we be no. Until so ba na we say our store, you allocate amount, but obi tianoa. Now we need say we tria, bring the receipt, so that we will refund the money and give it to you because we will not allow you to say what tria, maybe what tria 20,000, and we are losing almost 10 billion because of 20,000. Yes, okay. We will not take that. Until Obana will be to store anima come. And now Obana padlock for the you have to come to the office to find out why. Because they said they wanted to see whether 70% of utilization. And then when they came, they realized that we were not able to use the structures for about 70%. Last time the last floor, there was on the Maya max. We won the max from there. But this time when they came, they were expecting say the others, yes. So because of that, we lost some marks. But say me matisi say bibrina so the omo ho no na ye store room. Warehouses. That is where you see the issue here is this. So why and na make say so what 10 kura like said there in your from why na we bie ni nyina say even though asia no do the sheda bie no obi kura bie ni nyina siso kokko last floor hana last abrosan no hana stores no we just say we say you from pon no no asia no is hana ye didwa top no we bie ni nyina siso so all the time is busy all the top is open but so why na wa lock si ho no dey warehouse and you locked it so it mean when they come